turi kumwe n'umusesenguzi ni umusesenguzi ukomeje kugenda adukurikiranira amakuru akomeje kugenda abera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo ukomeje kugenda dukurikirana intambara irimo irabera muri iki gihugu. Nayahe makuru tugiye kumubazaho, na makuru agiye kutubwiraho arimo arabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Murakoze cyane. Munyemerere mbanze nsuhuze abakongomani kuko tugiye kuvuga ibijyanye n'amakuru yabo kandi ndabizi ko abenshi muri bo baradukurikira. Ndabanza gusuhuza abantu bari mu gace ka Bunagana bari bayobowe n'umutwe wa M23 ndetse n'abari mu nkengero za Rucuru, mwese aho muri hatandukanye turabasuhuje. Abari mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe ntitubibagiwe, uretse ko mukunze gukoresha ururimi rw'iringara sango nini kuna na Kinshasa. Nazali na Elikia etebino nyoso bozali malamu. Ndizera ko mwese mumeze neza aho muri hatandukanye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara rero ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC, ikomeje kuvugaho byinshi bitandukanye, ariko reka tubabwire mu ncamake. Mbere yuko tubabwira amakuru agezweho kuri wa gatanu, reka tubanze tubabwire incamake mu masegonda make cyane, tubabwire ibimaze gutambuka. Tuzi ko uyu mutwe wa M23 wamaze gufata agace ka Bunagana ndetse ufata n'ibice bitandukanye bikikije teritwari ya Rucuru. Tubabwire ko aka gace ka Bunagana ariho ku mupaka wa Uganda. Tubabwire kandi ko muri Rucuru naho kugeza ubu ngubu bagose ibice bitandukanye bya Rucuru hari kugenzurwa na M23. Ku rundi ruhande kandi bari gusatira ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Nubwo intambara ikomeza kuba kandi M23 igenda yavansa, ku ruhande rwa FARDC nabo nibicaye. Mu gitondo cy'ejo ku wa kane nibwo twamenye amakuru ko M23 yari yatangaje ko ingabo za FARDC ziri gukusanya imitwe y'inyeshyamba itandukanye kugira ngo bitegure kugaba igitero simusiga ku ngabo za M23 ngo hagambiriwe kubatsinsura mu birindiro basanzwemo. M23 yavugaga ko nayo itazakomeza ngo ibirebere, yavugaga ko itazafata amasasu ya FARDC nk'amashyi bari kwikomera, ahubwo yavugaga ko nayo izatanga feedback, ngo izakoresha rya tegeko rya Newton rivuga ngo à toute force d'action correspond une réaction. Bivuze ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, cyangwa se eye pour eye, dent pour dent. Ibyo bazabakorera bavuze ko nabo batazareka kwitabara. Twakomeje no gukurikirana amakuru kugira ngo twumve ko ayo masaso yabatangiye kuvuga amaze iminsi ategurwa n'izi ngabo za FARDC, ariko kugeza ubu ngubu twakomeje gukurikirana tumenye ko bombe ya mbere batarayitera nk'uko bari kubitegura, gusa M23 nayo iryamiye amajanja. Kuri wa gatanu rero umwuka ukomeje kuba mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ari kuri presiyo zigera kuri nyinshi zitandukanye. Hari presiyo y'ingenzi ya M23 ivuga ngo nimuze tuganire, hakaba na presiyo y'aba opposa bo muri politique batavuga rumwe nawe, bavuga ko bamwe baravuga ngo amahoro azaboneka cyangwa se umutwe wa M23 ikibazo ufite kizakemuka ari uko Tshisekedi Chilombo atakiri ku butegetsi. Ibyo rero biri mu bimwe mu bintu bimuteza pressure. Hanyuma hakaza n'ikindi cyuko amatora nayaregereje. No kuvuga ngo aba opposa barashaka guprofitira muri faiblesse, bagaragaza ko hari faiblesse cyangwa se ko hari intege nke yagize mu gukemura iki kibazo bafitanye na M23. Twatanga urugero nk'ejo kuri uyu mugoroba mu ijoro ryakeye nibwo umwe mu opposa Frank Diongo, umuyobozi w'ishyaka MLP cyangwa se Mouvement Lumumbiste Progressiste, yanenze Perezida Felix Tshisekedi Chilombo avuga ko ngo yaba aherutse kujya kwinezeza mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Marbella, mu gihe igihugu cye cyo cyugarijwe n'ibitero by'umutwe wa M23 ndetse ukaba waramaze kwigarurira ibice bitandukanye aho yavugaga cyane agace ka Bunagana. Uyu mugabo rero yaba yaravuze ngo birababaje cyane kubona Perezida wa Repubulika agenda akiryamira, akiruhutsa, akinezeza mu gihugu cy'i Burayi, mu mujyi wa Marbella uzwi cyane mu kwinezeza nka Las Vegas uyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kandi Bunagana yo mu gihugu cye ayoboye yaba yarafashwe n'inyeshyamba arizo ziri kwikontorora, Rucuru ikaba igoswe,
Goma nayo ikaba yugarijwe. Akavuga ko ngo ibingibi ngo ari ukwirengagiza cyane inshingano ze. Ubwo Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yajyaga muri Espagne ku itariki ya 18 Nyakanga 2022, Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, yatangaje ko umukuru w'igihugu atajyanywe n'akazi, ko ahubwo ngo ari impamvu ze bwite zirimo no kwivuza, ariko ko muri iyi weekend ngo yaba azagaruka mu gihugu. Gusa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yaje kugaragara muri Marbella ari kumwe n'inshuti ze batembera mu nyanja ya Mediterane, bari mu bwato bwo mu bwoko bwa yacht bugenderwamo n'abaherwe cyane, banywa amayoga ahenze ndetse banagaragiwe n'itsinda ngo ry'abakobwa. Ibiro byakomeje kubabaza cyane abanyapolitike batandukanye, akavuga ko hari akayabo kangana na miliyoni 4 z'amayero zaba zarabitakariyemo, kuko ngo yatanzwe mu buryo bwo gutegura ibiruhuko bya Felix Tshisekedi Tshilombo muri Espagne. Ibiro bikomeje kuba impagarara cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ingabo zo zugarijwe barakoresha amabusi yagiye atandukanye, bakavuga ko ingabo zahabwa amafaranga, zakongererwa imishahara, ariko kandi bakanenga batakaza amafaranga mu kwinezeza ngo aho kugira ngo bitegure guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ntabwo twabura kuvuga kandi ku wundi nawe bita Dr. Mukwege, wakunze kugenda nawe amenyekana cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko diplomasi ya Kongo ngo iri gucumbagira cyane, akihamiriza ko uburyo icumbagiramo ngo idashobora gutanga umuti ku bibazo bya M23. Uyu mugabo rero w'umunyekongo akaba n'umuganga ukomeye cyane wahawe igihembo cyitiriwe Alfred Nobel, uyu Dr. Mukwege Denis akaba yaragaragaje impungenge cyane aterwa n'ingabo zihuriweho ngo ziturutse mu bihugu by'umuryango wa EAC zigomba koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Ibi bikaba bikubiye mu itangazo yasohoye ku munsi wo ku itariki ya 20 Nyakanga 2022, ubwo yakomozaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mudokiteri wo Mukwege akaba yaragize ati diplomasi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu karere iratwerekeza mu kurushaho gukomeza kugira ikibazo cy'umutekano no gutuma kirushaho gutinda mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Akavuga ko ngo batengushwe cyane n'ubufatanye bwabo na MONUSCO ndetse na Perezida Tshisekedi Tshilombo ngo yagiranye ubufatanye bwa gisirikare na Uganda amezi 6 yose, ariko nta musaruro byatanze. Ngo none ngo perezida akaba yaragiye mu bundi bufatanye bw'ingabo ziturutse muri EAC. Uyu mudokiteri we akaba agaragaza ko ibintu atabyumva neza. Akaba yarakomeje avuga ngo ntacyo bizatanga, ahubwo bizarushaho gukomeza gutinza iki kibazo. Dr. Mukwege akomeza avuga ko iyi politiki ya Felix Tshisekedi Tshilombo ishingiye ku bufatanye n'ibihugu bigize umuryango wa EAC mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Akavuga ko nta musaruro yatanga, yongeraho ko ngo uburyo bwiza bwo gukemura icyo kibazo mu buryo burambye wari ukuvugurura igisirikare cya FARDC mu rwego rwo kucyongerera ubushobozi n'ubunyamwuga kugira ngo bibashe guhangana n'imitwe yitwaje intwaro no kurinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muganga rero Dr. Mukwege akaba yasohoye iri tangazo nyuma yaho umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika EAC ku wa 16 Kamena 2022 byemeje umwanzuro wo kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zihuriyeho mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Dr. Mukwege we yiyongereye ku bandi banyapolitike batandukanye nka Jean-Marc Kabundi, Vital Kamerhe wavuze ko umunsi yabaye perezida wa Kongo aribwo iki kibazo kizakemuka, ndetse n'abandi bakongomani batandukanye cyane bakomeje kunenga politiki ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo igamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara rero ikaba ikomeje kuba urudaca, kandi intambara ikaba imaze kurenga intambara y'amasasu, ikaba igeze no ku ntambara y'amagambo. Turajya tubakurikirana amakuru uko agenda akurikirana. Murakoze cyane, turabakunda. Tozali Esika Mwoko.